Nauka języka mongolskiego. Mongol hil surah. Pani od mongolskiego uczy wymowy. Przedstawiam wam mój mały poradnik i zarazem kurs, który pomoże wam nauce języka mongolskiego. Mongolski alfabet posiada 35 znaków. Цагаан толгой. Alfabet A, B, V, G, D, Y, J, J, Z, I, Harsi, K, L, M, N, A, O, P, R, S, T, O, U, F, H, C, Ç, Ş, Şçe, хатуугийн тэмдэг, жарныгийн, зөөлний тэмдэг, Ю, Я. Үсгийн дуудлага вимова литер. А, алим, ябовко, Б, бар, тигрис, В, вар, вазон, Г, قدل, банан, Д, долоо, шедем. Е, ер, живинжи шонд, я, йол, птак драпежный, Дже, джимис, овоце, дзе, цара, едж, и, илчик, ошо, хагасы, айл, роджина, ка, кино, фильм, Л, ло, смок, М, мод, джево, Н,
N, nom, nom, książka. O, owoc, samolot. O, unduk, jajko. P, purył, czwartek. Arszan, woda mineralna. Time, wielbłąd. O, onak, źrebak. Udzyk, długopis. F, fizyk. Herem, wiewiórka. Cycyk, kwiaty. Ciałk, śliwka. Szadzre, sroka. Ście, Siedryn, Hatogin temdik. Avya, wziąć. Czarnigi, achy, nom, książka brata. Zölni temdik. Mör, hön, kon, baran. Eme, babcia. Yo, yulur, liyek. Ya, yancık, çelen.